برنامه پیشبرکه دربیسی جارا کردن امل گهدارو شوپینری دربیسی اف ام و گریان به خلک کنو همجی بپرسینو شوان هاجیم داکت نوا کلانی باجار دربیسی داکو ام پرسه پیشبرکه جوان بکن. دما تخوش بخالو سر شعوية وخشتر أهلا وسهلا تشاوي روشاتك شتوي باشا وبراون صابين وفال صابين ماشا الحمد لله ودي بك ام دسبيكي تناس بكين أجر ديم داودي علي دوريش ملا داودي خياط نبي تخالو نبي داودي علي دوريش سر چاوا خالو خالو وگ مشتر گوجی شخوا پیشبرکه نهاجمی پرسا خوشته بکن پرسا منی یکمین دبیجه چند سال د سرزگار کردنا کوبانیر در باست به يعني إيه 11 سال بله شخوا 11 سال در باست بویه پرسا منی دویمین جی دبیجه شهید هیوا عربو بویه چند سال شهید کتیه شخوا او جدربیسیه بخویش إيوا عربو إيه لا والله أدين بركي أبوي 2 سال ماما دبیجه 2 سال إيه 2 سال هذا شهيد كتي أو برازيكي وانجي أو جيلاوي بسمامي ويبو شهيد كن ل سليمانية المنطقة جناسر سليمانية دي هذه دور 2 سال قدية هي زاكير عم حكي قلس ويا هذا شكن هذا بله خالو امي خيارات عبدنتا ام بيجن او تاغو 2 سال ام بيجن 3 سال در باس ويا سالك إيه 3 سال در باس ويا سالك نسر شيء تشتي 3 سال در باس ويا سالك إيه نسر شهادات أوي شهادات إيه وقت دي سنة ديشم سالك يعني بله خالص خواه سالك در باس بوي تب مرة بسركت جبونا تجي بيروز به باش بيروز بسر شعوارة تاريخ دي ذاكرة مي افجي دياريته جي راديو دربيسية جارك دن بيروز ذاكرة ما قلسوية أدوا عمري موي حشتي 4 سال نشكرنا والله لا ودي سنة يجي قديم بلكي يعني كتي صالات ضده هيوا كتي صالات ضده ساعات خوش بخالو اشتري دما تخوش به يا اهلا وسهلا تشاوي روشاتك شلون باش الحمد لله صاحبي روش باش باشه خدي بك ام دسبيكي تناس حسين ابراهيم حمو سر چاوا تب خوش دربيسي اج عاليه سر چاوا خالو شخوان ها پیش برکه ام پرسا خونی یکمین چشته بکن پرسا من یکمین دبیجه چند سال سرزگار کرنا کوبانی رو در باست به 11 سال در باست بله شخوا راست برسواته هم در باسی پرسا خونی دویمین جی ببین پرسا منی دویمین دبیجه کلها خانزاد لکود که و قلعه خانزاد لکود که ما نلمهابات او دویت وی بیجه باکوری کردستانی یان باشوری کردستانی یان روجاوای کردستانی الباشور تأکید که قول معلوماتي ما بقين الباشور بله شخوا برسوات راسته تب مرة بسركت جبونا تجي بيروز به اهلا وسهلا سر شعبا هالو افجي ديارياته جي دربيسي اف ام جارك دن بيروز به ساعتها خوش ساعتها وخوش يا اهلا وسهلا دما تخوش به سر شعبي ما اهلا وسهلا صاحب خدي جوا الراسي صاغ به دسبيك متناس بكن ابراهيم سعدو سر شعبا خالو خوا پیش برکه ام دخوازن پرسا خوش ته بکن یا یکمین دبیجه چند سال سرزگار کرنا کوبانیر در باست به 11 سال بله شخوا 11 سال در باست به پرسا منی دویمین جی دبیجه شهید هیوا عربو بوی چند سال شهید کتیه وخدي اوجي دسبيكي شهيد عربو هيوا عربو چند سال شهید خدي هم اوجي 11 سال دبیجه 11 سال ببورین خالو شخوا برسوات اشلاش بو ساعتها خوش به سر شعبي اهلا وسهلا صاحب
دەماتە خۆش بخال تجي خوش به خودش راضي به رحمه خودی ساو به وحاضر به ساو خالو ئەم دەستپێکی تەناس ناوی موسای باب سعود سەرچاوا خالو باب تر ساو خالو پێشبرکێ ئەم دخوازن پرساخۆنی یەکەمین شتە بکەن پرسامەنی یەکەمین دەبێژێ چەند ساڵ لەسەر ڕزگارکردنا کۆبانێر دەرباس دەبێ اب 11 سال بەێ شخوا 11 ساڵ دەرباس دەبێ پرسامەنی دویەمین جی دەبێژێ شانۆگەری نافدار باوێ تەیار دە کیژا بەرخۆدانی دشەهید کە ل اب ناوی چیه شد تسرين شديد تسرين تشرين بەنداوا تشری بندافة تشرين بەێ خالو بەرسڤاتە ڕاست بوو بمەرە بسەرکەت ji بۆ نەتەژی پیرۆز بێ رحمه خودی دی باب تو حاضر به ئەبژی دیارەتە ژێ رادیۆ دەربێسی FM دیارەتێ ساعتاتە خۆش صاحب رحمه خودی دی باب و به خودش ور راضي بسر چاوا گهدار و شۆپینەرێ دەربێسی FM li vê hanê jî gerame lê bajarê derbêsiyê bidawî dibe niha jî bû dema diyarkirina pirsan him jî li kêlek wê bersiv ji xwe pirsa menî herî destpêkê jî digot çend sal li ser rizgarkirina kobanê derbas dibe ji xwe ew 11 sal derbas dibe ku rizgarkirina kobanê ji rêxistina terorîstiya Daişê yek ji kêliyên herî girîng ên dîroka têkoşîn li dijî terorîzma cîhanê bû ji xwe pirsa menî yekemîn jî digot şanogerê navdar bavê teyar di kîja berxwedanê de şehîd ket ji xwe ew dê berxwedana bendava Tişrînê de şehîd ket pirsa menî duyemîn jî digot şehîd hêva Erebo bûye çend sal şehîd ketiye ji xwe ew salek şehîd ketiye di cîhaneke em bêjin tijî dijwarî pêşengên jin derdikevin gê têkoşîna ji bo mafê gelê xwe û azadiya jinan weke hêzeke girîng ya pêkanîna edalet û wekheviyê dikin yek ji van jinan jî şehîd hêva Erebo bû gê salvegera wê ya yekem ya şehadeta wê di 27 çileyê de bû pirsa menî sêyemîn jî digot keleha xanezad li kûy de dikeve ji xwe ew lê başûrê Kurdistanê dikeve guhdar û şopînerê me ev bûn pirsê me li kêlek wê bersiv jî me ji we re diyar kir li vir jî em ji we dibêjin bi xatirê we